Knockoff liquid. Ini ada dua penyiar. Like Sasen mah Ada bro baik. antibakterial. Set kan dak dur bahasa. Kani ketika tur pentan. Kani kena wai hapur bapila injection itu hai tu bentar belum ad dong jerajit dapat kelan. Yes bro, Melanex. Melanex Plus. Ya kani yes nang pun dinde benai kani Melanex Plus. Mara gidon jingshit system yes nang pun injection. Pernah ada kani kan Melanex Plate. Ada ki shit. Kerja pulih rudan ini Melanex Plus. Pulih rudan injection rudan. Tapi mulai ada injection siapa nanti? Kabar kalau muncul. Kailak Sangat kaisar lah batai. New Max. Now. Bami yang sakoi. Batai yang lambat New Max. Ini ai tang itu ki bami khat ah. minat yang sakoi. Sukelan baik ne. Kani apa injection aku baru. Apa sebagai injection? Sebagai roy. Kadang nak roy. Saya sekarang ni Melanex. Light bendon jiksit. Fitum kibri or teng radon din masawi tulong kenyu em kamet. Long shit. Dia apa kani Melanex like kan? Jiksit. Next. Kani Himax kani kan kelan. Kelan tu cakap ada Roy laden Himax. Kani iron injection. iron injection kani kadon kam ai kisnyang ke ba pimple aja ba nonda piset kut ke kani titras ai kani ketika antibiotik lade bro tak baik kani bakal nyak dok loy Kan ni powderan sutep sepo. Sutep. bakal jam loy kani kayu din Ready. kani penon kam berbor tang apor ba Kurba kuno. apor baru Like bagi Islam yang betul. ah Nalpon tu apa ni? Kita apa ni?